Assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuhu. Pitanja postavlja Master Yoda ili Kafir i Brka zvani Brkica. Odgovor ćete vidjeti u nastavku ovog videa od brata Isus je musliman koji upravo odgovara Brki Brkici na to isto pitanje. Pa pogledajmo. Prvo poslušajmo pitanje Kafira, pa onda odgovor. Assalamu alaikum. Daj ti nama reci kako je Utman ili Osman sastavio Kuran. I da li je ovaj Kuran koji ti imaš danas na arapskom Osmanov Kuran? Pokaži mi to, ajmo. Jel ti sad jasno? Nema više Kurana. Jedan je Kuran, ali su svi ti načini objavljeni istom poslaniku u jednoj knjizi. Ajde da pitamo za ovo, pošto sam i ovo navodio kao primjer. U pitanju je čovjek koji se naziva, ne znam da li ti poznato, Hudejfa bin el Jemen. Je došao kod Utmana, ne znam kako izgovarate vi, negdje se prevodi kao Osman, negdje kao Utman. To je, ja mislim, bio drugi ili treći kalif, nisam siguran. Uglavnom čitam taj hadis. El Jemen je došao kod Osmana u vrijeme kad su ljudi iz Šama i Iraka vodili rat za osvajanje Arminije i Azerbejdžana. Hudejfa se plašio njihovih razlika u recitovanju Kurana, pa je rekao Osmanu: o vođo vernika, spasi ovaj narod pre nego što se raziđu oko knjige kao Jevreji i hrišćani pre njih. Tad je Osman poslao poruku Hafisi: pošalji nam rukopise Kurana da bismo sastavili materijale Kurana u savršene kopije i vratili rukopise tebi. Hafsa je to poslao Osmanu. Osman je zatim naredio Zaidu i Tabitu, Abduallahu bin Ez Zubariju, Stejdu bin Al-Asu, još jednom čovjeku ne mogu da pročitam, izvini, da prepisuju rukopise u savršene kopije. Osman je rekao trojici muškaraca: ako se ne složite sa Zaidom bin Tabitom oko bilo koje tačke u Kuranu, onda to zapišite na dijalektu kurijaškom, ne znam šta je to prevelo, jer je Kuran otkriven na njihovom jeziku. Oni su to učinili i kad su napisali mnogo kopija, Osman je vratio originalne rukopise Hafsi. Osman je poslao jedan u svaku muslimansku provinciju i naredio da se svi ostali materijali Kurana, bilo da su pisani u fragmentima rukopisima i cijelim kopijama, spale. Originalne kopije Hafsa, je li se sakupio? Ponovi pitanje, molim te. Sad si rekao da je Osman naredio da sakupe originalne kopije Hafsa. Hafsi, ako sam to... Utman je vratio originalne manuskripte tu Hafsa, znači Hafsa čovek ili mesto. I šta je poenta tvoje priče? Vidi ovo, ja sam ti rekao, Kur'an je jedan, vidi, Kur'an je jedan. Zadnja rečenica nisi čuo, krenuo si da pričaš. Da čujem. Naredio je da se ostali materijali... Evo, mogu govoriti, Tito. Zašto? Zato što u vrijeme poslanika, evo Tito, samo sekundu, evo završit ću s njim odmah. Zašto je naredio da se zapale? Zašto je naredio da se zapale? Zato što su bile tolike razlike. Ne. To ne piše da su bile tolike razlike. Saslušaj, dobro. U vrijeme, saslušaj, anytime, saslušaj me. U početku, kad su dolazili objava poslaniku, alejselam, ashabi su svake sebi pisao na nekim dijelovima kože, nečega, neke određene ajete sure, i recimo, pošto neke riječi su bile nerazumljive čak i njima u to vrijeme, jer je Kur'an savršenim arapskim jezikom bio objavljen, pa su sebi, na primjer, dole pisali sami svojom rukom kao fusnote da bi razumjeli šta određena riječ znači. Osman je naredio da se sve te što je napisano dodatno dole svojim rukama neko napisao da bi razumio šta neka riječ znači, naredio je da se to sve zapali, da ne bi kasnije ispalo da je to dio Kur'ana. Jel ti sada jasno? Da, znači
ako sam dobro razumeo, to je spaljeno da ne bi bilo konfuzije i da bi bio jasniji za čitanje. On svake sebi, da ne bi ja sebi imam Kur'an, ja sebi napišem fusnotu. Ja sebi napišem fusnotu. I sutra nekom ja da poklonim taj mushaf i on misli da je to dio Kur'ana, ta fusnota koju sam ja napisao, a nije. I Osman je naredio, a to su ashabi radili, i onda je Osman naredio da se svi ti zapale, da bi se kasnije sakupio u mushaf, Kur'an u mushaf, znači bez tih fusnota i toga da ne bi ispalo da je neko što je sebi pisao, da ispadne da je to dio Kur'ana. Jel ti jasno? Okej. Eto, sad evo... Da, morat ću da kažem to. Malo, ja te savjetujem da malo više istražiš to. Pošto sam također gledao istorijski ko je taj Utman ili Osman. I prije, vidi, savjet je moj, anytime, prije nego što pustiš klip, da se ne bi provaljivao, raspitaj se malo se, evo ja sam ti voljan, kad god hoćeš privatno sa mnom, ako te nešto zanima, da ja mogu da ti pomognem, istražim, prije toga, prije nego što pustiš klip, da se ne bi blamirao bez veze. Kao što se trenutno sada blamirao, sad si se blamirao. Jako si se izgledao. Nema veze, evo, hajde nek ti to sada... Da postoji samo jedna nepromenjena verzija Kurana, iako ima više. Ja, nema više. Ja sam da nema. Na video čoveka koji je bio osnivač, koji, zaboravio sam već, zapisano mi je negde, čovek je osnovao jedan od islamskih fakulteta. To je čovek koji je napisao Tiserom. Ma ne, da se me za koga stiču, vidi ovo, ja ti kažem šta je osnovao u islamu. Kur'an je jedan. Svi ti različiti načini recitovanja su objavljeni upravo poslaniku u jednom Kur'anu. Sa različitim značenjima nekih riječi, sa različitim, znači, recitovanjima određenih riječi i tako dalje. Sve je to jedan Kur'an i svi ti načini su objavljeni poslaniku u jednom Kur'anu. Nije mu 100 knjiga objavljena, jedna mu je knjiga objavljena.